دم باش بنرن هجا پشت بی دوی خلکی دا جو برنامه جوانی که تواری ما یه خلکی لسر هزران توییت الشعر کلاسیک دا دقل نویسر و حوزانوان بریس احمد شوشه. ما احمد بخیر هاتی. خیرم دارو اشترازی بید ایباره و باش اجیب خیر هاتون آواد کم تو استافیده بریس. زور سپاس بوده. ما تو چاویا بناسه که ده شعر گشتی و مسئله شعر نتوی طیبت. بله. شعر طیبت خودی که هر ملت کیه. رو توی که ملت تعداد بینیده. کردستان آمدی آن همه ملت کرد خوب. دوی دیرو که خود دیرو دریج دا. دیرو که سخت و دشوار و تجی خیانت و تجی خویناوی. گلک نخوشی دیدین. هر بزاوا کری هر ریکه که هی کوشی بگیتا موافق خوی روا کبوتای دولت. رجا کردستان ما حكم موقعي جغرافي كبتا نابينا قارة بتحلقة وصل يا هاف سنورة قال قال دولة قال تركيا قال إيران قال عرب قال سوريا إذا جاران بازرگان هبين آسیا راتاتن در باز بین چون بو لای اروپا و چون بو لای افریقیا تاتن بیرا چون وان اف طبیعت کردستان ها مینا بحشت دید طمعی ها کفسر آفا کاشیرین لی سروشته که مینا بحشت چوادن اینا طمعی ها نارو بین هرش کرنه مغولا تترا روم عجما جهر اینگه واره کردستان کبتا بجیر ضربت وانا هرشت وانا وديان بي ملتي چسبين وبيخنا بندست خو بله ملتجي بزاف كر قالك بزاف كرين وهاول دون متفهمين ريكو طبقة همزان وانا طبقة نبيسترا طبقة بتربي آداخ باردن إذا درابن تكن بتشروكت خو بحلبست خو دعوة ما خوي الرواكن ونمونا منا أحمد خاني جزيري باطي وقالك ديك دي بحثي هو كان جدا بل هاد كتبت خدا قالك بقى بحثي كذي باشا سيدة چه خصلتين شركي يهزرانة توي هنا يعني وقت بيجن رنگ ودانا ويت شعر ده ما مستا يشمل وزنفون طن إيشيت مثلا شيء دربلين أخو وقت تيشيتن دربلين هستت خوكتن بتشي اللي فين بتشي قلم بريكو قلم يخو بريكو هوزان أخو بريكو استراني دنك ياخد در تخست وقتي يعني هم هكا قوي خدنا استرانة ما يدفل كلوريه جارو همي دربلين بس الشرايا هنا سيدا از نبس بحثي هستاتنيت كم از بحثا هزريت كم انقول شو مروفك يعني وجه اگر ناخاصم وجه او مروفه شاعره او مروفه هوزانوانه شو هزرت كت نه شو هستت كت جبلي هستي هزري از بحثا هزريت كم هزرنا توي قالك وديرو دريجه يشمل هر وقت كاوي دست بكري وقت كاوي هست ظلمه كري دید کرتویت نه و کشتن هست ابی کمین از بیجمیه هست تا نتویاج دفی پیدا بی تحمل نکریه رابی برای که هیزه هات سر زحاکش کند یه دیجی دیو دا هل بس بانا نبسی گلک بحثی به چنده کری دا خوازا کری هر چنده نتویریان بشیوه که راستا و خوب بیجن مانه نشم شیوه که راستا و خوب بیجن بیجن تو بچکن هلبست بیجن چیرو که رومانه چیرو که تراجدی سيدة الشاعر الماي الكلاسيك بله مينا أحمد خاني ملاي جزيري جگر خوين وحتى دوما هيك يعني چاوات هست بيت كر أبي شاعرها هست كينة تويها
وقتی مروف هلبست توت خینیتن هرچند آین اسلامی گله کارتی کردن لوان کردی یعنی وقتی تو هلبست توت خینی دسته که خرب آینی نه شاعرت ما خرد خریجت مدرسه آینی بین و چی بیگو به مدرسه و کتاب و تش نبی يعني ثقافة إسلامية چند باندور قرآن بی چند باندور هبويل سر شاعرين كردا إذا وقت تدخيني شريطة بهربتر جينو كده ساكي هلبس بوليت ما خرط نوب ملا شيخ تطنا نوف كرين خود جگر خونجي ملا بو يعني خرا كتابة خواندين قرآن خواندين وبيشتين جيت بنا شاعر هستانا تبيل بيرل دفوا پیدا بي دا ساکنه ابو چند کارتی کردن لوی کلیه اف ملت ابوه هوی چاو ساندیه اف ملت ابوه هوی سای دیله یه بیچاره بوچی دا خازا مافی خونا کرد بذارا بیدا چی کتب هلبست خدا بیزیده هرچند ناف نتینان مثلا بشیوه که راستقو بدا هلبست بیزید تدا بوچی بیجن احمد خانه باوی هزرانه تاویه بوچی یعنی وقت هلبست من از بیم اوی مموزين دا قالك اف تشتي بوتي بيجيتن هاجر ما هبوا خدانا بس رخصتها دي بتاع خوينا كلام اسماء مت حكمتها خديدا كرماش دولتها دليدا قريب شو جهمانا محروم بالجملة جبوت شبينا محكوم انكو بوتي كرد دوي جهانا بانو بريندا به دولت ما نه تا ویگاوی حکمت خودی دیوی چیه اف گوتن بری چند ساله تقریبا اپو اسم و خانی 1605 پیدا بیم مانه چرخه شش دو یعنی هنگی اف هزره دفوها بی وانشی هست ظلمت کرد وانشی هست ما في وين تتا خارنو چاو ساندن وجابي اف ماموزينا وقت ماموزين نبسي سيدا اي ماموزين نبسي كو دعاء شقر بس تشبيه وانا باش من من شعبه قلا يخبطت كتن بقيت الزينه زين ولاته تمام يعني افواكي نهينيا والدق الشعريه ربي تشاو تشكر شيوي الشعر تشكر ايوه خود بيجي من أبد شكر أبشارة من نبيسي برهمة كينية تشتكي مقصده من كيوترال بي أخنا أز بيجم مقصده من جلا كيوترال أبتشتكو أز بيجم نه آنگاه ما چیروکا که اوینیه و تنیه نه اب چیروکا اوینا ملتکیه بو ما فکی همین ملتش از بنی ابتشته هی یعنی ساکی انگلیزا مثلا رومیو جولیتی هی عربا قیس و لیلا هی اما ما کرتوش ماموزینیا هی وجاي دي جيبوا نجاسنا نوبة كاميونات بس هم هريك تشيروكو خواهي بس بهالرنجكي روشنبيريا إسلامية يعني ثقافة إسلامي يعني يعتدا زوربو بله خاني بيرد أحمد كارينا روشنبيريا عربي روشنبيريا فارس روشنبيريا تركا خرات شعر الخدا هنا بهمي زمانات زاني تركي زاني عربي زاني كردي زاني بله سيدا ما بحثي فكرة قومية تقول هزرة قومية كاتشان شاعر مشياينا أبي بيامي بجهينن بله تو چاوات بينيت يعني ما قول أم بيج داد بيجين أو شاعر ما أف هزرة قومية كيرل دف هيتن ما نفيت بخينيت شعر ضابطن جهاب الهندك جارا ابسترانكي تقول جيروك وسترانك شوفي دا بيجي فلان هو كره شوف فلان عادي هندا كوشتن بتشيروك تقول هندا ستراند قوتن شكو خواندن نبين ريكورد نبين تسجيل كتن وانا ايك دا بو ايك بيت هر ايك دا بخودا عندك تشتري كيم كت عندك دا سر زيدا كت وكي عربي من الحبايه كبايه عندك دا مازن كت تشتكي مثلا مونو قلت يا رستم مثال غرزات 40 بات مال هاتش بشره داشته كروز چلبات مانه الجريد مانه بس شو أهمية دو شخصي يعني ما ظنت كر إيش ويختي كتاتيب هبين مدرسة هبين شون اللي تخاندن قلتنا فقه فقه تخاندن داخلين جا وقت تخاند دا فعل بتن
هزر داد دفت پیدا بیتن از چی بکم دورا بیتن دیرو که ملت خدا نویسیتن ملت خولی بسری خدا یه به خودم و کی کو خانید بجیت ده هوزانه که خدا خانید خدانه که خدا بجیتن اگر ما هبوا خدانك عالي كرمك لطيف دانك من دي علمه كلام موزون يعني بري خدي من خان باز كده افعل من خان دي من دي علمه كلام موزون عالي بكره لباني قردون قر ما هبوا اتفاقك فكره ما كربا انقيادك تكميل ذكر ما دين ودولة تحصيل ذكر ما علم ودولة المحكمات بلي سيدة أف يعني بوچونين هاي يعني أم شعرها طبعا جران بها عم نرخين بس تشتك هي كفكر هزر يعني هزرانة توي مفروضة يعني وقت بيجن ريكاري ويهبن يعني خاصلتي ويها بله يا برچاو بيت يعني يا كي نظريه كي بيت مخابن محتان وكرد ما يعني تينا جهشتينا نه هيش مويا بو چونکه ام اهمیت نادینه ام پیتا نادینه به دیرو کاخو يعني لسه که جحیل بخوان توانی متمت وان ما انا بكتب اجنبي و دیرو که اجنبي و تاریخ اجنبي بابا من طرف تاریخ خوب نویسه دیرو که خوب نویسه وقتی من هلبسته که خدا بود بی اگر تو فکر کنی گنجه که ما تو بسیار فکر کنی تو بیش برای کی علی کی باطه راست نزانم اره برای سید رضا کیه راست نزانم پیران کیه از نزانم فقیه طایران کیه از نزانم جهلت ما ریگا بده چون نخواندیه اهمیتی نداره به خواندنی جاب گناه کیه اب گناه سوشال میدیا میه بس اگر تو بیش مایکل جاکسون کیه لازم کیه فلان فلان کره فلانه میسی کیه میسی فلانه کره فلانه کره فلانه خرب تا تفصیل بیشید باشه بابا بهم تو بچی نزانی علی کی باطه کیه داود کیه وانا بخر بطل که کلمه تاریخ ما دو ابتشتهی نویسه بو مکو ام سانین و جحیل ما بگو بزانیدن دیچید بو من اینید والله تاریخ اسلام فلانی هو کرده و فلانی هنده کشتین فلانی هنده دست بیش اخوشت و هنده جنه اینون هنده جنه بر گروه بابا اب چه فایده گهین تمن کردستان من هیچ تا 4 پارچه تو تشتکی نشان من بده که اشیم کردستان فرض کار کم که از خود بین و ظلمه بین مداره بین و دیلیه بین مداره عجیب ببین خدا دولت حق اصلا نقیرینمون نبیجیم بار نه کس بیشتر نه ابا بوده ويا سيد بوتشي يعني بوتشي كردها ميقاوا شيانة هزر بكان وك عشير وك حسب وك دافر بوتشي هزر نايتا كرين وك نتو سيدا چون هنگی ما دولت نبی دولت ما 4 پارچه بی ما سرچند ما سر عشیرتانه باش رئيس عشيرتها كجود با هلون دبچينا عشيرتها خودی که شرنی نه غزو هبن جورا بين عشيرتهم الله دوچن بس هتصب شاعري که گود به راه هر وانا آن مزنکی بود باید بس وقتی آقای رئیس عشیرتی بیشتر وارد فلان کس تو بنگاه فکر دبچینا شر فلان دا خودت کشت ببزانید مسئله چیه احمد بلی ها تو بنگاه خب بلگره ورا هر بونمونه هر کنعانی کجا بابزان بوچه برچه دکوجم داشتی تاپ بکوشید وانا يعني فكرة عشائرية فكرة عشائرية تذكر السري واندا فكرة هزرو نتابي نذكر السري واندا كبيشتي تو بدولتي تو بولاتي اب خدانه اب كردستان هو دلال اب كردستان هو جوان اب آخا ما هو زيرين اتافي گفت ما به خدان سبب چیه تخلف ما تخلفتنا ما دو ام نبينا ايك هاجا ام نبينا ايك نه مثلا ام نبينا ايك ما مستعمل يعني اب بجم اما اكبونا دشكيره سيداش هزري دهيت الهزرانه توي دهيت هزرنا كان اساسا حتى بناء حتى هندي از بيجم تجاوزنا بين منو تدهي ده حوالي ما ابي بيت اب تجاوزين نمين اب ديواره بشكت اب ديواره شكست من دست خدا ودست تجدل وايك جون ام دي سيركفي سيدة نوبي قال لك جوان ديواره يعني دي توهمينا ما بقو خب دستي خو بله
حتی سنوریت ما بگوید کردستان شخرو همین تاتین دانان چرا کردستان همین ایک بی یا ترکیه یا ایران یا عراق یا سوریه ایک بی جارا بس دبیجند که بچه چشم شامه نتیجه که چشم موزوپوتامیا خونت گوته عراق آن مثلا سوریه آن مانه آن چشم استانبول چشم ناف رومه آن چشم ناف عجما حصاد گوتن فيكو بينه وبين ايران وبين ديو اف حدود السنوره وما تنظن بشتي حرب عالمي بشتي اتفاقيه سايكس بيكو ندانن كردستان 4 پارچه کرد. باشه سیده یعنی الگوری بود چون آده شاعران و نویسکاران شیانه یعنی وقت بیشن بنگه کی یعنی بنیاده کی دانن بو هزرگانه توی بله اما کوتا تمام خانی دانا سیری دانا جگرخوینی دانا جرعت شکر بو شاعرة جرعت شکر بو هل بزوان دیوتین کو بنویسن و بیشن دا خلقی که هشیار کنش خوادیلی. بله سیده ما بحث الشعري والنتاويات تذكر دنا بيني يعني جا بيويست بو كردا يعني بهتر محتاج فكر وهزرية الشعر أو هستا بله ثاني شو ديرو كما كردا نوت النبيسين يا دبوكي بيه يعني من الشفهي بيه بس دبخ نوت النبيسين والله فلان روجي فلان ديل فلان عردي هات الشر هات يكرن فلان كسي قال فلان كسي فلان مثلا ديروه نهت النبيسين بشيء وكي تمام وبدرستي وبشفافية نهت النبيسين كاديرو كاسم كويش كاك كاديرو كاس سيد الله كادو ككلمة تاريخ ده بما بيجي تدخلين نهت النبيسين ما يمشي بس ما تاريخ عربة خوندي ما تاريخ فرنسا خوندي ما تاريخ تركيا خوندي واجب كيف اخذ بيسا واجب كيف اخذ تحكمات ذاكري او تشتي فايده ما ام كردت لا داي ما مستحمد شوشه زور سپاس بوتا كتب خليك عزيز سواد كم كونغو افضلي بدامن وشيم بريكا و بريكا قناه و دنگ خوب گين ما همو جماوري خوب همي كرتكي شرف بنر الهجا سپاس یک تایبت جيبو بزاوا روشن بيري یا آکره و سپاس یک تایبت کو علم تماشا کرد حتی مهم خلق قدیتر ببینن شاد و بخته